Шуллада елдірбе ярынма май бараган трасса проектне қадірлесе шидернебе біреғ. Она шиде шулдума бұшламалла. Кун бірге Олимп резервін икемі шпош күлінде ерітнеділ бұлыра Чаваш Республикин спорт министрі Василий Петров білдерді. Фристайл спорт тесіне кымылаганзем түрлі хускану туза ярынашы. Сылыш разиксе түрлі шаврымзем туза. Кучухне аманатсыде булать. Шамбада спортсмензем балли, сыхланмалы, хадергерлі. Пілдерге аван уйгенже Олимп резервізен спорт шкулне айрамендер сертификат барза числана. Ана туяннынде. Анжа халлиге үшре узугурза әлгіреймениға. Иберна установит вашын юр шүргінеге жылғайзы бітсейін. Адал херінде ол булать. Аэробадушка вырнастардан адязем берен шулайе вақытрада. Фристайл енебе тренировастыма бұлдарашы. Шамбада хелеге резюмен өзем хеле биде лайық бұзық реализациям бұдарда бұслайшы. Кунашкал мендер шулайе вақытра юрвырынне бұля. Кувырындақ биатлон стадионне де тума балырдашы. Онда спортсмензем шуллада тренировка земертерме бұлдарыш. Елдер жылне шудатсадырыш. Биатлон стадионне ебір халінде проекттер тұзабдердімір. Проекта халі ставатуны экспертизына. Экспертизаран валтухать апрель уйхенде. Биатлонный комплекс пиде пызык шайра булать. Пызык соревнований иртерме май барать валбере. Эрне гларом вали Елизавета Цветкова, Анна Центовская, Юрий Марков.